Êrişên esmanî yên Amerîka û İsraîl bo ser rejîma Îranê gelek dijwartîrbûnê, pêkadawî raporên belavbûyî, piştî cînawşona pîtîra navendên ewlihî, serbazî û tepeserkarên rejîmê û cîdestana hejmarekê gelek zêde cihêz û berpîrsên wan hêzan û berdewambûna wan êrîşan, cînawbîrîna cêrşanên aboriyên rejîmê cî dest tê kiriye. Du cî palawtîngehên herîmezîn ên Îranê lî Tehran û bajarerê lî bomb û mûşekên mezîn bûne armanc û bîdeng û agîrên mezîn cî anvçone. Hervî salî bajarê Mêrîwanê de cî navendek هستیار از پاهپاستران ا تروریست لیگونده بیلی هاتیه جیناو بیرین. بابا نگران نباش. شرکت نفته. شرکت نفت چی میگی تو؟ این شرکت نفته ولی شرکت آبو بزنن دیگه آبمون نمیاد. من نگرانم فقط ماهواره رو نزنن. ماهواره رو بزنن روزا چی میگی؟ روزا رو با تو خدا من میخوام این ویدیو رو بفرستم. صدا نداره. نه صدا نداره به خاطر اینکه سوخت. شرکت نفته. نه اولش هم که زد طرف خونه رو آیلا اینا میری. نه دیگه بین کرج پشت نگو پشت نیروگاه. همین لوله گنده ها رو میبینی؟ بابا گفتن از امروز شده سنگین تر میخواد بیاد دیگه. دانشجوها چه چی؟ پشت نیروگاه. تلویزیون روشن کن حالا خبر چیزا رو نگاه کن. وای دودشونی پرهام به اون جواب به همسایه‌ام. کجا بود؟ وای یعنی گو بمب اتم زدن. ویدیوشو قطع می‌کنم. دیگه فکر یه صدا دیگه اومد. راست تو خدا بی خیال فیلم شو بذار مرسی همون چرا؟ مگه فیلمه؟ یکیتون که یه عکس از لحظه انفجار داره برای من بفرست. من فیلم گرفتم حالا میتونم عکسش کنم. اینا کجا دارن میرن؟ حالا خب تلویزیون رو بزن نگاه کن. بعد سریال نگاه وای چرا ما هست؟ چرا ما هر جانه با هریجان هست؟ این آتیشش خیلی خفنه. ممکنه. دودشو نگاه دودو میبینی؟ دود از این خیلی زیاده ها دودش از اینجا نمیشه قشنگی